Bog svima, dok naši konji uživaju u ljetu, mi se odmaramo u hladovini naše šume i igramo Eko Kviz. Imate na našem feedu i prijašnje edicije, pa možete i tamo pogledati i odgovoriti na pitanja. U današnjem kvizu imamo malo kompliciranija pitanja. Ajmo krenuti. Pitanje broj 1. Bioplastika se uvijek može baciti u prirodu. Je li to istina ili mit? Što misliš? To je mit. Nažalost, nije sva bioplastika ista bioplastika i za neku bioplastiku je potrebno godinama da se razgradi ili posebni uvjeti, pa ako se samo baci u prirodu, nikad se niti ne razgradi sama od sebe. Pitanje broj 2. Internet i računala troše energiju. Je li to istina ili je to mit? Da, to je istina, troše, jako puno troše energije, pogotovo svi ovi novi serveri i pogotovo sva ova nova tehnologija koju trenutno imamo. Pitanje broj 3. Mali koraci pojedinca ne mogu pomoći u očuvanju okoliša. Je li to istina ili mit? To je mit. Svaki mali korak je bitan svakog pojedinca jer puno malih koraka naprave veliku promjenu. Zato trebamo paziti o svom okolišu. Koliko ste imali točnih odgovora ovog puta? Napišite mi u komentare i vidimo se u sljedećoj epizodi našeg Eko Kviza.